Te Wananga o Waikare Marae 2019. E te whānau tēnā koutou katoa. Kia taunga manaakitanga a te atua ki rungi a tātou katoa e whakanui me I tō tātou marae o Waikare. Welcome to all our Waikare whānau ki te Wananga o Waikare Marae 2019. Haere mai, nau mai, whakatau mai rā. Welcome whānau to 2019. We are planning a 3-day Wananga throughout the year to strengthen our Waikare whānau to learn and participate in learning te reo rangatira, karikia, waiata mōtetea, karanga, mihi, and to further strengthen our Pokai Day and to continue learning the importance of the kingitanga. For our whānau to be proud to host Kingi Tuheitia Pōtatau te Wherewhero te Tuawhitu and our Manuwhiri to Wārangi. E te whānau tēnā koutou katoa. The Wananga will begin on a Friday at 5 p.m. where the whānau will arrive to the Marae. Saturday at 7 a.m. karikia will commence and breakfast, parakuhi. Saturday at 10 a.m. the Wananga will commence and here is the program. At 10 a.m. opening karikia of the Paimarire. At 10 a.m. te reo rangatira activity will begin and 12 p.m. the kai o te rā, which will be lunchtime. 1 p.m. ako karanga, mihi, waiata mōtetea. 3 p.m. whakatā wairua. At 4 p.m. hui a whānau, a me te kai o te pō. 7 p.m. karikia, Paimarire, ka timata te Wananga, 7 p.m. waiata mōtetea. Our educational program plan: learning to mihi, learning to karanga to manuwhiri, learning to karanga to the kingitanga, learning waiata mōtetea, learning te ofofa of the Paimarire, learning a pātere, learning the basics of te reo rangatira. Program extension, learning to weave harakeke, mahi tukutuku. Program purchasing and resources. Purchase laptop for Marae Wananga. Purchase photocopy for Marae Wananga. Purchase bookbinder for Marae Wananga. Purchase front covers and back covers. Purchase box of photocopy paper. Purchase USB sticks. Resources already in stock by Matua Tehira has a data show, projector and speakers, laptop and USB sticks. Nō reira e te whānau, hara mai, nau mai, whakatau mai rā.